Sang manesya sang baineku, paranus ya sende si tamusule lante penanda bisaranna puang matua umpama tanna pena ulendoi channel YouTube ya KB Bahasa Toraja. Kadanna puang lata bahasa sia lata nannung lan attu ya te dia lalamai Yoel pasal 2 angka misa saya lako sang pulo misa. Yoel pasal 2 angka misa saya lako sang pulo misa. Apa dolo lata bahasa sia taperangi batonan natu kadanna puang matua mai komi ta mangando langan puang. Kurre sumanga puang tumintu katuan kamamasean sia Pak kaborok mi papayan sia kipirasai lante katuan iya teh. Nato temo la usanda tongani sia la umpe bali tu diona mintu kaborok mi maondongan na katuan tontong saya lakona lan puang Yesu. Laki basa sia laki rangi tu diona kadami. O puang pena masalo tunduikan ni pamasyang kita matangaki apa patunna te kadami lansanganna puang Yesu ki masambayang mati olomi o ambe daus suruga. Amin. Ondongpi yatu allona puang kapua sia tarru metakuran mindara la umpatananni na dipakondi na kua ungki lalai allona puang silu kaboro lan puang Yesu Kristus yatu misa allo pak maruasan biasanna dipasang tinti kamasanangan bak tu kasendean yatu allo kadadian bak tu hari ulang tahun mendadi misa allo natayan siana posende si misa tau iya duka tu allo natoruan Indo yang ia mau misa allo ladine umpeng kilalai bak tu umpakarwai umpakarayai tu kakaponna patunna katurusanna toruan Indo bak tu toruan baine lan untingayo sia umpasakka katilendokan na tondok Indonesia bak tu bangsa Indonesia diomai to urari bangsa yate bak tu bangsa Indonesia yate apa itu kadanna puang matua tu tabasalan attu ya te umpa pesana ni kumua inang senga ya tu allo na puang matua na ya tu allo biasanna disanga sulu kaborok lan puang Yesu Kristus lan mai pak basanta attu totemo nani dabi Yoel umpa pesana ni tu allo na puang matua ulendo imis akan pak pasusian tu ladadi tu inang lendu kapuanna me kamangaina sialendu metakuranna ya tu akan pak pasusian kapua ya to ya motu mak pempisanna nakua butung to api kapua la untu nupu mintu apa nama penduanna kumua ia tu kapi tukan metakuran untikui mintu tondok dadi ya tu allo na puang tu nasanga Nabi Yoel lamai te pak basanta ya mo tu allo nanipayan akan kamakuasanna puang tu la umpati gegai te lino sia napo manga sia napo mataku buda tau bak tu mintu bangsa sulu tu dipakaborok lan puang Yesu Kristus tang tore tu kaborok na puang matua tapi rasai lante katuan tak kello na bengki puang matua tu mabalona allo melambi na bengki puang matua tu kamatotoran kamalaga-lagaran siap buda pato tang dikembak direken tujona kamamasen na puang matua lako kita ya mo poleto anatae antala ungkalupai tu lama kure sumanga lako puang ulendui pena anta tangata buangan kadanta sia gau melota si turu katonganan na puang matua susi misa to mangka mau untarima pak kamase ya mutu pak kamase katuan saya lakona lan puang Yesu Kristus siala tapasak kak melo tu mintu katuanta lan unting ngayoy bak tula untamui tujuana
allona pua matua. Ulendui te tanga melo, pena melo, buangan kada melo, sia penggauran melo, tu si turut na pak porain na puang matua. Amin. Rampoin dato tu kadan na puang matua, kipe lamiran lako kita sola nasang. Tontong kipe tak daku muata subscribe ite kadan na puang matua. Sia tame kaboyo ki sola nasang la umpak bagian ni lako sang mane sampai neta. Kure sumanga puang tontong umpasake komi sola nasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.